Anya laki din! Agsabli ako ni Jay Tubay, tatang, nanang. Agan-anad kaya ti panagsuble, manak ko. Ay na po, nagbiit nga min ti bakasyon mo dito Pilipinas, anak ko. Wen nga rod nanang. Hun gayam, alaan yun dahito sing-sing kan kwentas ko. Ha, balitok asing-sing kan kwintas ko nam. Wen tatang, ibati kon kada kayo. Nagpuskulen asing-sing ken kwintas dayta, anak ko. Wen nanang, kukwayon dayta. Ay na, agyaman anak ko. Balitok ko naman. Naggana sa inyo. Sa dino ti papanam, saryo. Awisag man dagiti prinsip ka, ta ginom kami ti arak sa leng bakit. Anya? Ay, para magkumanto sing-sing kan kwintas, ay balitok ko naman. At dayta ka manan ako saryo, Ikakit din iparparam magda kita. Ay kakaisuna nga dalas kaw. Sigurado nga apalan dagiti prinsip kaw. No makita da dagiti alas kaw. Param magday jay asaryaw, kunamlan baknang, nakaisem nga uray awan isuman na. Naragsak nga raod ni Parisaryo milibakait. Nes ngamin ijay Dubai di anak na. Dakkel ti sweldo na. Angam nalabas ti kinaparamag na. At dala iti paraangan, ngam nakakwentas iti balitaw, ha? Pasikat. Bayam latad. Trip na nga rudmait. Sa maysa, mayran rano dakmait iti kinaparamag na. Una, tamay sakamit asumusok mo. Agpapada kayo anagsam iti arak. Ha? Talaga mat ikaw. Agkakarupa kayo pa yun ngagbabarkada. No nabartag kayaon, kasla kayo maten aglang-langa akaldaing. Ayan niya laki din ni Meli. Nagaduman na sa una. Sumarteng kan. Ang mga numatibab kapay. Padasa ma, ipagamod ka no aramidom na ita. Anya? Managna ka dito'y parangan, Saryaw. Apay aya. Awan, kaya't ko lang ipakita ti kabarbaro a sapatos ko, tatang. Made in Dubai ko naman. Isumilagayam apo managnaka ta kaya mo ngay paramag dayta barbaro a sapatos mo. Wen, tatang. Nagngina day tao, numapan mo katagin ni Jay Maul. Ay, sana kapaglan ang katagin ti ordinaryo lang nga tao. Ay, awan bibiyang ko no nanginawan no saan. Tasanak met nga graraman nakasken ka. Feeling. Anyan hagi din ni tatang. Agpaiso may Saryaw. Pasikat ka. Di ka lagbayin. Tatang. Hoy, Saryaw. Napaklan ka paramag. Amang ano day tanto ti pakaisagmakam. Anya kumangay ti pakaisagmakap, tatang. Uldapon na ka. Agasem, iparparamag mo pa day ta balitok a kwintas mo. Kas kala nagkwintas nga lutiit. Ay, salpag kitay. Apay nga agbubusor ka asimmangput dito'y balay, saryo. Diyak magustuhan timbagan ni tatang. At nakano pakaisagmakak nga gusari ti balitok kakwintas. Apay, anya ay atimbagan ni tatang. Pakaisagmakak kano nga raw tararamiday. Talaga ba itaparamag ka, saryo? Ingkakit din iparparamag dagiti itid ken ka ti anak mo ijay Dubai. May sakamot saling kanunungam ni tatang. Kaya't mo nga raw niya dadag sa papasamag kanyak. Talaga akanunungak ni tatang. Makitkitak may ti araramidam. Pumanagnaka iti paraangan. Kas kala turista ngawan kwartana. Anya? Kita man talagam. Nakapurporma ka. Mamimpat ka pa'y nga agsukat iti maysa nga aldaw. Di ka mo nga ron agdigdigaws. Ay, trip ko nga raw, lapdam kiday. Ay, kat bad trip ka na. Kaisuna baro dagiti usar kaw. At dapay balitok asing-sing kan kwintas kaw. Saan mo nga iparamag dagita, saryo? Nagalas nga ugali ti kasta. Gumatang ka itilakok ang natang, saryo. Saan nagagsisiday tinatang, manang ruseng? Karne ti sisitaw. Anya? Amaw, manang ruseng. Adon ti kwartak, milyonaryo akon. Aya, Uy, manang, nung makitam lang kumatilinaon ti kabinit medyo balay, ay napnaw iti imported adilata. ay naggana saan. Itay agsapa, nagarmosarag iti imported a corn vape. Itay mo't pangal daw, nagsidaag iti luncheon mate nga imported.
Iso anyak kasapulan tag si day tinateng, ta para lang day ta kadagiti awan makukwartana. Iyaks! Aw, atoy ti pulutan nyo a crispy pata ken lechon manaw. Ay nagimasan ti pulutan tayo. The best ka talaga, Parisaryo. Sana all maraming pera. Hehehe. Ay, diya kaya tagpainom, no kornik lang, ti papulutan ka. Kababain mo't kada kayo Anyat sirserbi na nga do ti kwartak, nawan ti papulutan ka. Bala, agpapastayo nga ginumit ti arak. Siyak ti makamaw. Talaga bumakbak ng kan, Parisaryo. Saan ka nga agparikot iti kwarta? Ay, wala pari itaw. At dapay nga agbilib kayo kanyak ano ibagak agumata nga kiti kutsay. Anya? Kotse kunam? Wan pari itaw. Datay kutsay nga utumatay. Ay naggana sain. Datay kumakutsi at tumayab ti kayat kukay. Ay nagganas manin ano tumayab ako ti tigatangan, Parisaryo. Pagluganan tayo ama pa ni Jay Bulan. Ay, saan lang nga bulan ti papanantayaw pari itaw. Sa dino pa ingay, Parisaryo. Ijay langit. Ay. Nagganasan ngay, Parisaryo. Aywan pare. Kalpasan ti panaginom tayo ni tayo. Ilibre kayaw ama pan ijay langit no madamdama. Ayos! Nakailag ka mo ilatan dito itirasa ti balayaw, Senyor Saryaw. Anyala kiten ni tatag. Awagan na kiten ni ti Senyor Saryaw. Talaga ba? Kas kalapangkis akarag anakaida. Nagdakkelan tabuk si Mau. Day talagin inom iti arak ti among maramidaon. At dayta ka manin ako nagtatang. Isungarot ti kayat kong aramiday. Nakapurpurma ka. Naganglik ka mga ron. Tatang. Agat arak pa ila ti payod Mau. Inaldaw kang agpapainom. Ako na blandi kay may busan iti kwarta. Ha! Ay, naawanan ti bagam kanyak, tatang. Go away! Go away ta ropam. Anya nga ta, no day ta biyag mo ti ag go away, salbag ka. Tatang! At ni pare itaw. Awan, nasa parimwar. Apay aya, Ay, awisak ko ba balay may taginom kami ti arak. inikatan ni itaw iti aginom iti arak. Dandani natay idinaudi apa nagiinom yo iti arak. Anya? Dandani pa yun nadadail ti ulo na. Gapoy tinalabas apa naging inom na iti arak. Agsasaw ngagmaymaysa. Kasarsarita na jay sapatos na. Anya? Iso adimon awisan ni tawi. Tamang nuad-adda ang madadail ti ulo na. Saan kalumat nga agsidsida iti natang ni Saryo, biyanong? Patpatsem da dya tao. Agraraman. Feeling milyonaryaw. Nag-feeling nga raw. No day baganakan ka, di mo papatsain. Para magday dya tao. Mapanak ko maagla ko iti natang ijibalay da. Ngam nalagip ka, dya imbaga na idi kanyak. Saan nga agsidsida iti natang? Ang damot ija tay manugang ka. Iso ti agsida itinatang nga lakom. Sige man nga ro, biyanong. Kapuros pa'y mat nga ro dagiti lako ka natang. Nay, anya tararamidam dito'y balay, manang Rosay. Umayak agla ko iti natang Ni bakit mo, tigagarak. Imbagak matenken ka, manang Rosay. Saan kami agsitsida itinatang? Ha? Karne iti kayat mi asidaan. Nagaduti kwarta mi kinibagat ka. Iso asaan kami agsitsida itinatang? Ha? Ay, natangken mo ti ulaw, manang Rosay. Apay ayang ipapilit mo ti umay agla ko itinatang dito'y balay, may. Saan kami nga ron agsitsida iti ruot? Anya? Go away! Saan kami agsitsida iti ruot? Saan kumamot akas jay ti panagsasaom ken ni Manang Ruseng Saryo. Kababain. Ay, awan bibiyang kau na mabainan. Imbagak matenken ko, asaan ta agsitsida itinatang? Tapasig akar ni ti sitsida ta. Bagnang tangaruran. Si kalaeng ati saan nga agsidsida itinatang. Gaputa agraraman ka abaknang. Naulaw kaan. Anya? Naglaing ka nga agparamag. Kunamlan na sino ka akabaknangan dito'y lugar tayaw. Nagpangit ka mo nga raw. Ay, sumarting kan, saling. Talagamat nga do ti kwartata. Nagdakal ti sweldo ti anak ta agtrabaho iji Dubai. Nurse ko naman. Nalabos day ta na kinaparamag mo, Saryaw. Si kamot lat maibabain. Mala,
Agluto ka kida itinaima sa pulutan. Taumay dagiti babarkadak dito'y house. Anya, agpainom ka man ay. Uray man na ginaldawang agpainom kat mabalilata. Kakaiso na nabnabsog ti bulsa kiti kwarta. Agraraman. Ayan, ti adu a kwartam. Ipakita man nga rod kanyak. Ha? Haw, salawasaw ka, limalalakyan. Atiw mo pa iti babae, amarites. Imbaga ni Bagabaw, amadadahil ka no ti ulom no babarte ka, pare. Pat-pat day siya babae. Kung kuna na lang tadi na kaya't asumurutakan ka. Aya, Iso nga giyaman tayo nawis nak dito'y beer house, pare sa real. no problem, pare. Awan, apulos ti gastusan. Siyak ti magamong agbayad iti inuman sa ngarak. Awan gayam. Ang mga nawanin ti pagluganan tangagawid. Labi iuna yan. Magmaglata na gagawin. Makamu ka nga ron, pare sa real. Ikaw ang bahala. Ito pa iti kwartak. No, pare, ikaw, kakaiso na nagpahuit niya ko. Agurdo na ba ya? Jakon kabalan, pare sa real. Mga no matumba ako na magna. Ano nga, agawid na nga rin. Wawawawan na. Agawitan, pare sa real. Maulawak at talagan. Hindi. Mabit lang pare ito. Abay nga, pare sa real. Dua lalaki ito nakabalangan ni dalan ta. Ha? Sa di na? Di. Dadamot gaya may tisangwanan ta. Sino kayo, ha? Hold up na ito'y. Antay mo kam. Itad mo kada kami ti kwarta ka na lahas. Saan? Saan yung alain? Patayin da ka. No saan kayong agtungpal? Pagkasayaw. Di wala ti kwarta ka na laas ka. Alay. Ay, nawanan niya balito kasing-singkin kwentas ka, agraban kwartak. Nahuldapak, mga... Gonggo na ba? Ikaw. Dahil ti maganap, ti paramag. Ay, binugbugdak pa nagitawan at bay na lalakay. Ay, ikaw. Ay naapo sa riyaw. Agnakam kamo siguro itan. Manipod ita. Saan kamo na makadawat iti kwarta iti anak ta? Ano tingad mo asawad sa lay? Impulong ko ter aramidam iti anak ta. Di ka lagbabain. Sana pidpidutin ti anak ta ti kwarta nga ipatulod na kadata. Ikan na kumapaya iti pagpa-hospital ka. Wanday ka. Makamu ka iti biyag mo. Agpa-hospital ka ngagmay-may sa. Di ka mo't ikan iti kwarta. Salbag ka. Anya! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Kasla manay na yun ang dagiti kalding mo, Romeo. Wen, Rona ba kahit? Nanayon ang ti may sakalding. Sa dino nga tinangalami ti kalding. Napidot ko jay ti kalsada, Rona. Ang mga no tinakaw mo day ta kalding, ha? Shhh! Di mo pigsan ti agsaw. Tama nga no, at damakangagkan ka akaruba. Kunakon kat at tinakaw mo day ta may sakalding. Apay, di kagbutang iti day ta nga aramidam? Nyalakit din ni Rona ya. Diyak kanunungan day ta nga ugalim. Mangalding ka. Hay! Di ka lagbabain, Romeo. Oh, nagapuan pa rin nato. Ije kabang-ibang nga barangay, pare Romeo. Kasta ka di. Kasarsaritan mo dito, dagiti kakabagyam. Pagsarsaritaan mi man dyan natakaw a kalding ti pangamaag. Ha? Tinakaw da ti kalding na ije igit ti kalsada, pare Romeo. Ay, una yan. Agraira man nga rudan dagiti agtatakaw dito lugar tayo. Wan nga rod paray. Sapay nangi na ita ti kalding. Ha?
No asino man da dyan nagtakaw. Heh, agsakit ko mati tiyan nang agsiday ti karni ti kalday. Anya? Nagadumat gayam ti manok mo, piling. Wan, Romeo, pakpakanyak man ida? Naglulukmag daw. Nagganasan. Ha? Anya tinaganasan, Romeo? Ti kayat ko sa wine. Nagganasan ti agtarakan ni ti manok. Ay, wan Romeo. Sana all at datarakan na manok. Nagimasan nga ti karni dagitaan ni ti ba manok. Yummy! Oy, rabi iuna yun, Romeo. Maturok kan. Maturog kalatan, Rona. Bebe anak latan, tas anak pa yung makaturog. Anya aya ti pampanunutom. Kinunak mata maturog kalatan. Di kan damag-damag. Makamu ka no di ka pala maturog. Mapuyatan ka. Ayan niya lakid din ni Rona ya. Nagadupay la sa una. Umuna ka na maturog, tas sa anak pa yung agtuglep. Narnakan lakid din titurog ni Piling. Naidapmat na nagiti silaw na. Ay sinalbag. Taon dagiti aso dita abagatan. Naman no adda agron-ron data no diti sa anunay nga dayo. Dayay. Nagsardengin di pa nagtaol dagiti aso. Gundaway kung dahi ti ang mga laka dagiti manok ni Piling. Kwarta manin dahi to'y. Napanam idirabi Romeo? Adaya. Adak lang matiti balay di rabi. Ulbawd. Apay mananaya. Saan ka amakaid na idirabi Si kakadi, tinangtakaw iti manok ni Piling? Anya? Tinakaw na ti manok ni Piling? Si kakadi tinangtakaw iti manok ni Piling, kunak. Ay, pakbakawan. Sana siya tinagtakaw? Di nakman pabasulan tawan ti pamanagnak mo. Amamukan, Romeo. Saan ka lang amangalding? No di kat agmamanok kapay. Anya? Mapanag ang asika tinagtakaw. Ipulong ka. Gimatang kagayam iti bakam, pare Romeo. Awen, pari na to. Usarak man ngagtalon. Imbag paiken ka tanda igatang mo iti baka. Nay. Ay. Nagadupay gayam kalding mo, pare Romeo. Awen, na to. Nagagutak namin ngagtarakan. Isungay maduda. Ay sos, kasla mailasin ko di may sa kalding Kasla tay kalding ni pangamaeg anapukaw. Apay, pari na to. Kita matlatang dagiti kalding ko. Ha? Kwa. Naglulumag dagiti kalding mo Amumatan, pari na to. Nagagutak ngagtarakan. Dakbay-bayan amabisinan dagiti kalding ko. Kanayon mo't nga grunda dagiti tanod ko. Ngam saan da matilew dagiti agtatakaw. Saan lagayam nga iti kabangibang a barangay tayan tagtatakaw? Uray diti barangay tayaw, at damat agtatakaw, kapitan. Wen nato. No adamadlaw mo akarkar na iti arubayam, itiks na kadagos. Tamumat ti numero ti cellphone ko. Ay ariglado, kapitan. Ipakamok adagos kada kayaw, no adama si putak ngagtatakaw. Romeo, nagadayo tinakaiturungan ti imatang mo. Agsipsipot ka kadi, ha? Ha? Wano, agsipsipot ka iti takawam. Anya? Oy, kaamamanday tangiwat mo ron, ha? Amangan no adda makangagkan kang agtatakawak. Pudnomat ngamin ngagtatakaw ka? Hustoon, di mo pigsan ti agsaon no kayat mo anasayat ka kanyak. Anya? Daitak day tangiwat mo makita. Sa lawasaw ka nga asawa. Naimas to'y pulutan ta, pare Romeo. Tinulaan ni Tiba Manok ko naman. Kakaiso na nga do ti manok ko, pare na to. Pinartikmatan dyan may sa atap no maramanamit. Agyaman na nga ro data, syakti inawis mo nga ginumiti arak. Pare. Kababain pa ikitin ta, si kaamin ang tinagastos. Nyalakit din ni pare na to. Nagbasit la banag da ita? Yung pagpaikin ka, tadala ta kwarta mapaggatang mo iti arak. Pare Romeo. Nagagitak nga ro, di so nga dulat ati kwarta.
Sana parikot ti kwarta kanyak. Ay. Napaya nagsanay ka. Malagip ko lang nagiti manok ni Piling ang nagpukaw, pare. Ha? Sayang dagiti ang manok ni Piling. Kakaiso na pagbibiyagan na. Inalalaang timan ni Brown. Ha? Sigurado ka iti day nga ibagbagam nataw. Dahita tinapaliiw ka, hindi naginom kami di balay da pari Romeo, kapitan. Siyak man timang paliukan ko na. Hun, kapitan, patsak nga isaw tagtatakaw. Madlaw ka dagiti garaw na, kan nailasin ka ti kalding ti pangamaag. Ah, Hun, kapitan, nailasin ko di kalding ti pangamaag ka mapukpukaw. Impagod na iti sirok ti kayaw. Aglablabos kan, Romeo. Apay ba Rona? Anya man hindi ta pagpupulutam. Inton kwan, adda makasipot kan ka. Isi na daday takararwam. Anya lakit din ni Rona ya. Awan ti rumbang nga pagdanagam kanyak, gaputa expert da ito yung agtatakaw. Anya? Danag mo na ya. Awan to apulos ti makadlaw kanyak. Aramidak ti kayat kong aramiden, tapagkwartaan da ito'y. Makamu ka, no di ka dumngag kanya. Si kantumat laang ti agbabawi, iti udi na. Anya nga tati aramidon ni Romeo iti paraangan. Tumalangkew mat. Ay, dayjay. Kitaan na dagiti taraken ko amanok. Nananana, sa balit ti agparparik na kanya ka. Isunsamot ti agtatakaw dito barangay me. Ha? Ipakamok at dagos dayto ikan ni kapitan. anya ti aramidem itay je paraangan da iseng, Romeo. Ne, sa balit itinor ti sarita ma, kapitan. Anyat pagkitkitam kanyak? Andadakas nga aramid ko? Apay, akas na tisungbat mo kanyak. Magasangan ka, taada aramid mo. Ako naknamin no pabasulan dak nagtatakaw. Awan ti ibaga nga agtatakaw ka. Sikatin ang ibaga iti dayta. Ha? Anya lagid din ni kapitan na ya. Kaslag dua-dua pa ilang mait. Apay alim mabaga tarupam. Kas kalamapay swan Romeo. Aha. Maduk, talakla sikati agtataka o dakas ka kanyak. Apay akas la apurido ka, Romeo? Apay asaklat ti makitkitam, Rona. Kasano? Itay ka pa'y apalpaliiwan. Saan ka manin na makaid na? Panawan nakman. Kaya't ko tiyag may maysa. Ay, amuklatan, Romeo. Anya ti amom. Ay, aburido ka ta kinasarita na ka ni kapitan. Agduadwan kan ka. Ha? Awan ti pagpabasulam, numatiliwan da ka nga agtatakaw, Romeo. At least, sa anak anag kurang anang bagbagakan ka. Wayway kung tibaka kang dagiti kalding ko. Panawak pa ilay da. Subliyak to idahin to napudot man ti panawain. Nas ka na padakkalak ida na imbag. Tapno nanginan to ti presyo da. Kwarta manen no mailakok amin dagiti kalding. Kastamot ang tibaka. Agawi dakit din. Dakpay nagarmosar kahit. Mabisina kaun. Dayjayan ni pare Romeo. Pinanawan ng dagiti kalding kantibaka na. Ay, agtatakaw na tataw. Adun adara sa pinaliiw ka. Sigurado nga agsakit mo ti ulo na itiramidag. Itay pa sinurot ko dito italtalang. Tapno maipatongpal ko ti panggap kong ramidain. Agtignaya kaon. Tapno di na makita taramidag. Wen kapitan, dahi ta tinapaliiw ko ni Romeo. Isulakit dit agtatakaw dito'y lugar tayo. Anya pa iti sabali ang napaliw mo ising. Nagpartak ti garaw na amag na. Kan masiputak nga umararubayan iti rabi ay. Anya, apay asan ang makita dagiti tanod ko. Nalaing nga aglemeng. Isu asaan ang makita dagiti tanod mo, kapitan. Ay, no nalay nga aglemang, saan nga kuri kanyak. Dagas dayjay, no matiliwak nga agtatakaw. Bakit? Bakit? Ay, Apay, Romeo,
Kas kala maururaman. Dagiti tarakan ko akalding kan baka. Apay dagiti taraken mo? Awan dapat ni taltalon. Anya? Dalaki din ang alaka dagiti kalding kan baka. Ay, awan bibiyang ko iti day tangay bagbagam, Romeo. Apay ko mga awan bibiyang mo. Pagkwartaan dagiti akalding kan baka. Pagkwartaam laang Saan ka di at tinakaw mo matlaang dagiti akalding kan baka? Ha? Ammo matlagayam ti masakitan. Ita, ammo mon tirik na ti matakawan. Sino nga itinangala ka dagiti kalding kan baka? Jak ammo kan ka Agsagana kanyak de diyang agtatakaw. Dakas ti aramida kan kwa na. Naay? Nasakit tinagam ko itinaramid da. Jak ida mapakawan. Nagbalatak matlakan ka ti madi nga aramid mo. Ha? Kapungtot mo ti padam nga agtatakaw. Saan ka di nga agtatakaw kamot? Rona. Nauma ako, Romeo. Siya kun ti mangibaga ka ni Kapitan nga agtatakaw ka. Anya? Talagang aramidak day tatap na agnakam kan. Di mo aramidan day Rona. Diyan ko nagtakaw. Basta di na kay pulpulong kini Kapitan. Pangasim. Anya? Agsingsing pa takon bakit? Diyan ko nagtakaw. Pangasim. Hindi na kay pulong kini Kapitan. Diyan kaya ti mabalaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Anya Laki Din! Nagatua pulutan kanarak. Mansaw kagatua. Kakaisu na nakadaw tinapasadaki ti kalman. Wala gani. Talaga nga do ti kwarta mapangilibrim kada kami Talaga bastante tayo iti arakan pulutan Ay di kayo matanagan kagatua. Ama modak matan. Talaga nga ado ti katangag nga arag kan pulutan. Agran nagtayaw nga ginaw. Una ito nagpainom ka manan iti arak kadagiti babarkadam ganay. Anya laki din ni tatang. Kakaisuna na gadutin na pasadaki ti kalman. Sana nasayad na tangan aramidam. Gastadur ka launay no anda kwartam. Anday ta kayo manin, tatang. Puno mo ti bagbagak. No kumataurnongam dagiti kwarta nga igat-katang mo iti arakan pulutan. Di anda pa'y maurnong yung agasawa. Tatang. Dahito iti tandaan ganay. Sursurwam ti agimpad. Tapno anda kwarta yung agasawa. Anya laki din ni tatang. Adula amin day tang ibagbagayo. Sa may isa. Saan mo mo't ako kwa ti jeep ngay man manihaw? Makipaspasada ka lang, mate. Nagagatang agtrabaho. Iso nga adu mo ti kwartag, tatang. Ado nga agpaiso ti kwarta, ngam sa bali mo ti pangigas-gastusam, salbag ka. Imay kayo ka din iti balay tapno sermonan dak, tatang. Wine, umay ka bagbagaan. Sana nasayad na tangar aramidam. Ibusem ti kwartam kadagiti babarkadam. Ay sayang laeng. Husto ti imbagakan ka ni tatang, gani. Nalabas ti kinagastador mo. Anya nga ita, datan tinaibusan iti kwarta. Anya laki din. Danag mo na ya isaing bakit. Mapanag man nagpasada, barang makaaduak. Tapno anda man kwartata. Di mo man ibagbaga kanyak a kwartata ti mapaspasadaam. Kwarta yung agbabarkada ko na Anya? Saan ka di nga iso ti pangigas-gastusam iti kwartam? Oy, supardeng ka na, isaing. Diyak kaya titinor ti sarita ma. Awan pa isirserbim nga agpaspasada. Tapara matla kadag iti babarkadam ti mapaspasadaam. Igatangan pa ida iti naima sa pulutan. Idinto tadata kat agsidata laang iti prito nga itlog. Imbagak mat asumardeng kan. Magasangan ka, gaputa agpaiso ti ibagbaga. Ay, salbag ka kid di a tao. Oh, ising. At tuyin ti utangam asa nga kilo a bagas. Ken 2 a dilata. Agyaman nak, isa. Mas daawak man ken ka, ising. Anya ti pakasdaawam kanyak isa. Kanayon nga agpainom iti arak ni gani. Kaya ta sa wenday ta, ado ti kwartayo. Angam, apay nga umay ka payla umutang. Kasanumot ngamin. No adda mapasadaan ni gani, ipainom na kadagiti babarkada na nga istambay. Anya?
Busbusugan na dagiti babarkada na. Aya? Naumaak pa yan iti dayta nga aramiden na. Nagalasin nga ugali ti asawa ti kasta. Imbes a para kada kayo ti kwarta ang mapaspasadaan na. Ay na, no siyak ti mauma, ay, panawa kon ni gani, kat makaamon iti biyag na. Wow! Adumanan nga haraken pulutan ti sangsangwan tayo, kakadwa. Nga pa isa, Rio. Nagganason ti biyag tayo. Nagbayag matan ni pari gani, ana pa ni Jay kusina da. Ne, antay tamat gaya man. Oh, ato yan ti tinuno apaltat. Lechon manok ken dumapay. Wow! Nagimasin. Na ito yati pulutan. Agren nagkayo iti araken pulutan. Ado dayta. Kakaiso na nga dumanen tinapasadaki di kalman. Ay, naggana sin Jow. Agpapas tayo manan nga ginawm, kakadwa. Nadatasid si Daem Iseng. So imot kan mantika. Wan tatang, an sa kunday to'y asidaan. Ay. So ikan mantika ti si Daem. E din to tagkakaimas ti pulpulutan ng dagiti babarkada ni ganay. Awan imbati ni gani asidaog tatang. Siyak pa'y tinagtuno kadagiti paltat a pulutanen da. Aniya. Siyak pa'y tinagadobo iti karni ti baboy. Ngampulos nga awan imbati na kanya. Ay tiawanan bayin a lalaki. Danugag san titenged na tapno saan na makaangais. Makaturturo ka kon. Ising, bakit? Yaplag munti ka man na pagidak. Si kanti mangyaplag iti pagiddaam, salbag ka. Apaya sakti, baon mo kat nabarta ka karot. Sigati agtignay ta saan ka nabartak. Basol ko aya, no apay anabartek ka, gani. Makamo ka iti biyag mo. Alala, maturog tagi din. Ising bakit? Maturog kang agmaymaysa diti selekta. Sabali ti pagturugak. Pagturugam nga raw, Ijay salas. Di ka din gumurgura kanyak. Ising bakit? Umay ka. Umay ka ang tapno at dasap alak ka maturog. Bakalan kanto pa'y makitam. Ay, salbag ka. Jakon kaya ti makikaidakan ka. Anya? Dwala ang akaring ti pagarmo sa rantay, seng? Wan, sagay sata. Gimatang ka kumamat iti naima sa pagarmo sa ran, Nap gaday ta akaring. Anya kumangay ti gatang ko, kat impainom mo manan, tinapasadaam ka dagiti istambay ababarkadam. Anya lagi din ni ising. Di ka nagsahupay. Di mon pakibyangan day ta. Imbag pa'y dagiti babarkadam, tanaimas ti kan kadenda. Idinto ta siyak, soy kan mantika laang ti sidsidak. Anya lagi din ni bakit. Anya kalaki din bakit. Hey, napat patag dagiti babarkadam ngam iti siyak. Anya nga ta, no dagiti laangan babarkadam ti awidam. Anya? Total, kayat mong matlaigdangam iti siyak nga asawam. Ala, makikabalay kan kadakwada, salbag ka. Nasaya at met, tasikan a mismo ti may dito'y tersenak, gani. Apay ka de, isa. Adto'y ti listaan ti utang yo, kan ni iseng. Utang ni ising data. Iso ti singiram, saan ka tasyak? Na, anya kumangay ti pagbayad ni ising iti utang yo, kat awan mo't panggadan na. Sika ti da trabaho na. Awan pa iti pagbayad ko. Idulin mo pala day talistan ti utang na. Ay, jakpat yan nga awan pa'y pagbayad mo. Naglaing ka ngagpainom kadagiti istambay ababarkadam. Anya? Malugi akmet no di mo bayadan dagiti utang yo. Iso nga, agbayad kan. Ay, sapay umutang ako may ti dilata ken itlog. Nagpuskol mo ti rupam nga umay umutang. Kan, naglaing ka ngagpainom iti arak kadagiti babarkadam. Ay, no way. Saan kan ang makautang kanyak, gani? Apay asan ka nagpasada ita, ganay.
Ay, nag-repair kami iti Jeep, tatang. Di mo ito nagandar. Ay, biyag aya. Kasla maawata ka, no apay nga adda ka ita dito balay may. Tatang, Siguro, awanin ti malamot yung di balayaw, iso ngay malatiw kanya. kwa. Ada ka di pa'y makmakan nyaw, tatang. Kun kahit, naglaing ka nga gastos, no adda kwartam. Ita, umay ka agdawat iti kanep. Danugan kanto, pa'y salbag ka. Anya lagi din ni tatang. Saan adito'y balay ti papa na mapagdawatam iti lamutam? Mapan ka kadag iti iliblibrim abarkadam, tawan makanditaw. Tatang, Kulamlan milyonaryo ka no, painom ka. Bastan ti pa'y tipulutan nyo. Kanya nga ita. Tawat ka niti kanep. Pasinsakan, parigani. Nairanamit ngawan kwarta kita. Amumayat ngawan pagsapulak. anya? Kat kumusta nga, di paspasada majip mo, parigani. Ay, ado ka no ti bagastos kung nadyakin ko ka. Iso ngawan pa ilang panggata kita. Ingka pala umutang kadag iti dadno maabarkada ta. Bareng ada kwartada. Sige, kasta nga rod taramidag, pariteryaw. Awan, ti maipautang ko kan kaganay. Awan kwarta. Uray, sangagasot ko mano adda, antilipay. Jackpot yan nga awan kwartam. Kat no naglaing ka nga gastos, inaldaw ka nga agpainom iti arak. Kanayon ka mat anabartag akaduam dagiti babarkadam. Antilipay. Ti ammom nga ta kat jak ammaw ter aramiden niyaw kadagiti babarkadam. Isuda ti mapan mo utangan, tay suda mo ti babarkadam. Inasitgak idaan, antilipay. Awan ka no kwartada. Natural nga awan kwartada. Kaawan mo't pagsapulan da. Apay nga itakala nga sumangpot, gani? Napanak nagdiskitar iti kwarta, napaayak lang. Kasano nga rodan? Kasanon ti biyag ta? No awan mo ten kwartata nga igatang ta iti masipsapol ta. Ostaon, di kan sumanao dita. Kat, apay nga rod nga agbugkaw ka ngay. Napudot tuulog na mabisinak. Hay, saan lang nga si ka ti mabisin? Uray siya. Agawid ka pa lang nga di balayaw. Tawanin ti pakankukin ka. Anya? Ay, agawid ka pa lang nga di balayaw. No di kan makaanos kanya. Pumanaw kan. Nagalasan dahi nga inaramid mo iti asawam. Pinapanaw mo matan iti balayaw. Nailaw anak lang nga nang papanaw kan kwa na tatang. Mabisinak nga min iti day di akan itaw. Iso adyak na puutan ti panang papanaw ko kan kwa na. Ay salbag ka kiday. Mailiwak mo't lang iti asawak tatang. Yasidag mo man ta ulam. Apay ka di tatang. Yasidag mo kunak. Aw, adtaw tatang. Ay, anay ikaw. Apay ngagkatos ka ngay tatang. Tapno aglimpyo ta ulam salbag. Anya ti araramidam diti balay, gani? Umayag agkid daw iti pamakawan, bakit? Anya? No, anyaman ti madingin nararamid kaw. Pakawanin na kaw. Mailiw akon kin ka bakit? Sikalat pampanunuta kaw. Ay, Jack mamati. Ay, mamati kan akanyak bakit? Surin Jack mamati. Umay kan bakit? Hagawid tan. Manjak. Apay, di ka di mailiw kanyak bakit? Saan? Sapay ka digdigos kaw. Nagbangluak. Uray pay. Saan makabusog day ta? Anya? Pumanaw kan. Tadi ka mo ten kasapulan iti biyag ko. Anya lagi din ni bakit ko aya. Pumanaw kan kunak mo. Agbisinak lang iti dinam, gani. Pautangan nakman iti kwartam pariteryaw. Awan kwartak ko naklangarudin, parigani. Imposibleng awan paray. Nakita ka itay anagudawng. Anya ko mano nakita yan nagudong. Tinulungan kamot iday. Iso tulungan nakmatan pariteryaw. Ay awan malagip ko at tinulungan nak parigani. Anya? Pumanaw kan. Awan maitad ko akwartakan ka. Pautangan na kun mabisina ka talagaan. Bayadan pa'y nga umuna dagiti utang niyo. Sakbay utangan ka, gani. Awan nga rod kwarta, kisa. O di, awan mo't di maipautang ko kan ka. Ay, mabisina ka talagaan. Masyan ka kanyak.
Ingkag pakpakaasi kadagiti babarkadam. Saan asyak ti asit gam? Hinasit ka kami ng dagiti babarkadak. Ngam, awan ka no ba't kwartada? Ha? Saan ko naparikot day tagani? Saan kan ang makautang kanyak? Why, tatang? Why? Huway tarupam salbag ka. Dagiti libre mitiarak di da ka matulungan. Sinalbag na ganyan tataw. Itatasyak tiyag patulong di da ko namamaw. Gunggunam Agkakaimas paya pulutan kin adaw nga arak tim papainom ko kadakwada. Hindi dak amo tulungan itatatang. Leksyon kan kadayta salbag ka. Nagsakit na ut-ut-launay dahil ito yan napasabag kan nagtatang. Pinanawan naklangaro din ti asawag. Awan pa'y magkukurtak. Bagtit ka nga ganay. Ingkakidag sapol iti panggedam. Tapno agbyag ka. Iwan tatang. Agbalbaliw akaon. Nakamiri sa kaon tatang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din! At dakwartak ita, isang bakait. Inakman gumatang itag kakangina nga usar kaw. Anya, igatang mula ang iti usar mo tinaglakwam kadagiti natang? Mangibati akmet iti para dito'y balay, bakit? Danag mon aya. Gumatang ka manin iti kabarbaro nga usar mo. Tapno anda iparamag mo. Anya laki din ni isang baybay anak latta ka de, bakit? Paramag ka atao. Nagalas ti kasta nga aramid mo. Tay kunak nga ro din. Jack kaya ti matagtagibasay. Asino ko matimang tagibasit kan ka? Alaman. Dagiti kaaruba man agtagibasay. No makita da nagalas ti susuot mao. Ay, liblib yan dakalan. Anya? Ay, jakmet pa atiw kadakwada Iso ag gumatangak mag titi kabarbaro nga usar kaw. Aw, si Mang Pagtakaon, isang bakal. Naay, talumat ang nagdadakkel asupot day ta insangput mo. Wen, bakit? Naglaon day taw iti agkakangina akawas ken sa pataws. Ay sinalbag ka? Day talatan ti paggasgastusam? Katawan mat sabali apapapanam? Anya laki day ni isang. Abay, nasken kadipay nga dapapanak tapno agbado akit agkakangina. Alaman? Ije mo lataltalon kan bangkag ti papapanam. Imbag kumaano mangup opisina ka. Mala, di kan sumanao dita, bakit? Gumatang kamat iti usar mau no kayat mau. Ay manjak! Ha! Saan nakakaskan ka apasikat? Gumatang akman iti bitsen, nana. Ha? Una yan day tanga itsuram, titaw. Ah, apa iti tsurak, nana? Nagpudot ti panawan ngam nagpuskaw day ta jacket na. Malaminak nga raw, nana. Ay naimalaldawan, malamin ka. Agling ito pa'y day taaso ang nakaidda di tasangwanan ti tirsinak. Anya laki din ni nana. Agling at ayamay ti asaw. Anya nga ron ti katangam, titaw. Imbaga kitayan, abitsin ti katangag, nana. Ti kayat ko asawan. Anya pa'y ti katangam. Hindi pa yamay sana, nana. Malamabit lang raw ta mga laki tigat-gatangam. Aha. Aha. Adto yan tigat-gatangam, tita. Aw, adto'y may tibayad kaw, nana. Ha? Nabukol mo't asang ribaw. Awan barya a pagsuklik dita, tito. Mano amin ay ati bayadak, nana. 3 pesos lang day tabitsain. Kan piso akin day. 4 pesos laang ti bayadam. Ilistampay laang, nana.
Awan baryak. Bayadak taw no madamdama. Sigay, basta umay mo bayadan Wala na. Di ka di madanagan. Paramag mo jay manugang maudaryaw. Anyat inaramid na aya Sufeng. O may gumatang itibitsen kan may sakin day. Ngam nabukal sa nga ribaw, ti bayad na. Anya? Kas lamang luk-luka. Ha? Jakman kursunada ti ugali day ja atitaw. Uray siyak Sufeng. Jakbet kaya ti ugali day ja atito. Feeling baknang. Baknang siguro at ipanagkita na iti bagina. Kaslakastan Sufeng. At dala dito'y paraangan ngam nakapurpurma. Amangan no nalukaya, ti tornilyo ti utak na. Nagasam, nagpudot ti panawan, ngam pang winter jay jacket na. Bagtit nga ron day ja tao. Ano saan na ti mapudutan? Basta makaparamag. Ay, awan pa'y makukwarta, pi man pa'y dataaw. Ha? Awan pa'y makukwarta ko nam, ngam pagpay-pay-pay mo mitday ta saglili magasot. Nay, nadlaw mo gayam day tangar aramida, kilay. Ay pumanaw ka man dito'y paraangak. Jak kayat ti makisarita iti para mag-akasken ka, tito. Anya laki din ni ilay akaroba, sa anak mo't niyag parparamag kait. Anya nga rod ti rason, nga apay nga adda ka dito arubayan ti balay ko, no di ka agparamag kanya. Style mo bulok, naka-jacket ka pa'y nga umay, nagpudot ti panawan. Anya kumangay dayta. Uray anya ter aramidem iti bagim tito, saanin nga agbaliw ti rupam, kas kalagro-rupa na pasma at tulingan. Anya? Oh, tito, nakapurma ka mo't? Sa dino, ti papanam? Mapan ko man pasyaran jay bangkag kaw, isang bakit? Naay, mapan ka lang iji bangkag mo? Nakasapatos ka pa'y? Ay katuwa na, tapno makita damit anapintas ti sapatos ka. Ay, para magkalaunay, tito. Kaya't kung arod niya ipakita tinapintas sa sapatos ko, isang. Makamo ka. Inton bigat, gumatangak manin iti usar kaw. At danto manin iparamag kaw katag iti tattao. Naay, proud ka pa'y amang ibaga, nga iparamag mo lang dagiti napipintas nga usar mo? Tapno apalan ta ka, bakit? Kaya't kaw ti agpabigbeg diti lugar tayaw. Umay kala dito'y bangkag mo, nakapurma ka atitaw. Kabarbaro pa'y dita sapatos kan badom. Tatang, may mayat matla ang tinapurma tapno kas kalaaglang lang nga abak nang. Angam nalabas mo't daytan nga aramidem, madlaw aparamag ka. Saan mo, tatang? Anya nga iti serbi dagiti agkakangina akawus mo, kat adda ka mo't lang dito'y taltalaw. Mapitakan tumatla daytan na pintas sa sapatos kan badom. Asino kumangay ti pagparamagam dito'y taltalon? Kwa? Dagiti Koreat kas kada uleg ti pakpakitam iti purmam ti tao. Ay, dadailan ti ulaw. Tatang? Ay, bagkapay tito. Ure adda ka lang diti paraangan kat nagpipintas latta dagiti isusuot mo akawis mo. Apay, umapal ka, pari Jigaw. Talaga nga palan ka, pari tito. Jak ngamin kabalan ti gumatang iti original akawis. Ay, piman kamot nga rod, pari Jigaw. Ay, padawatan nakman kit de. Nuadda di mon kayat akawis mo. Tapno mapadasak mo ti agisuot iti original, pari tito. Ay, pasensyakan paray. Pasig, anabalor amin nakawiskaw. Iso adyak kaya tagipadawat. Sayang. Ha? Ay kat inton bigat, gumatangak manin itinapinta sa cellphone kaw. Pari Jigaw. Daytay nyinginaan. Ay, wow. Nagganasan, pari tito. Ikaw na talaga. Investment ko dagitag kakapinta sa gamit ko, pari Jigaw. Ay, nagganasan jaw. Sige. Labasan ka pa dito parangan. Inakman pa, gistampay, jitersina, paray. Hay, una yun ayat ti tao. Ne, apa yan ilay? Kasano, naggapo dito ni tito aparamag. Anya?
Iparparamag na dagiti agkakapintas akawas na. Agasam, addalaeng dito'y paraangan ngem nakasapatos. Uray no mapan iti talon na, nakasapatos. Ha? Oray nagpudot ti panawan, nakasuot iti nagpuskol a jacket. Kaya't nalaeng nga iparamag anangina ti balor ti jacket na. Nalabas nga agpaiso ti kinaparamag ni pari titaw. Kasla kanayon nga dapagnana. Ay, jaklay kaskaso no umay agparamag dito'y balay. Nagpipintas nga agpaiso dagiti isusuot na ngem saan met nga agbaliw ti rupa na. Ha? Ha? Kasla nakalibbi at tulingan. Anya man ang dayta sangpot mo, tito. Ay kat baro abado ka, isang. Gimatang ka manan iti badom? Ay, day talatan ti aramidem. At nga ro tigatang ko, di gumata nga kiti ka barbaro abadaw. Anya kalakit din tito. Nalabusan day tangar aramidem. Nagabsoon ng tibadom iti aparador. Ay na, isang, bakit? Bay-bay anak katilatan. Day talatan ti pangibibusam iti kwartam. Inton kwan, maibusan ti urnong ta. Sa nabali taagapit at tumanayin. At dan tumanin kwartata, ken gumatang at tumanayin iti baro akawis ka. Imbis ko mga agurnong ta, saan mo taday talatan aggasgastos si aramidem? Nagadupel sa nita, isang. Kaya't kung araw nga iparamag dagitag kakapinta sa kawis ka, Anya? tapno ipagadag iti karuba. Akabagilag ti gumatang kadagitag kakangina akawas. Oh, Makaamo ka kunakmanan, tito. Hay, para magka talaga. Ayos pari titaw. Nagado nga arak kan pulutan ti ginatang mo. ay katuan pare jigaw. Agren nagtay ti arak. Gumatang ak tumanin, ano agkurang ti inumin nga arak. Ay, wow, nagkanasan jaw. Kakaiso na nga dakwartak pare jigaw. Aghapi-hapi tamata. Pautangan nakman nga ro diti kwartam pari titaw. Manaw, pare jigaw. Sangaribo ko mapare. Sa nga ribo uli. Mabitlaing taytid ko kan katututangan pare. Apay day tatimbang nga imit maw, isang anak kaw. Umayak bumulot iti bagas, tatang. Apay, awan bagas yaw. Naibos nga ro, tatang. Ay. Nakapurpurma ti asawam, nga mawan igatang yu iti bagas yaw. Kasano? Di nakmat ik-ik ka ni tito iti igatang ko. Ay, sinalbaga na pa nagbiag no kasta. Ay, sinalbag at talaga, tatang. Igat-gatang na iti agkakangina akawus na ti kwartana. Pangurem, no di nakaikan iti kwartam. Anya lakit din ni tatang. Agisoro iti saan na nasayaat. Awan mo't at sir-serbi day nga asawam. Naglayng agparamag, ngam awan mo't gayam igatang yu iti bagas yaw. Tatang, Ingkalatan mangalay di pagbagasan, anak kaw. Punwam day tatimbam, tapno adu ti kanin yaw. Anyat gatangam isang. saan nakagumatang, Nana Sufing? Umayak umutang itiddo a sardinas. Kando amat a sibuyas. Na, naping umutang ka. Kat nagbak nang ni tito nga asawam. Apay anay bagam abak nang ni tito, Nana. Kat no agkakangina dagiti kawas na. Nabukal pa'y asangaribo ti kwarta na nga umay gumatang. Ha? Iso ajak pa tiyan nga awan kwartayaw. Di nakikikan iti kwartana, Nana Sufing. Ngamin, ipang pangruna na ti gumatang iti kawas na. Ngam iti kasapulan mi iji balay. Nagalasan day tanga ugali ti parswa, isang. Ay na, lap-lap dakla ang tibagik nga agpungtot, Nana Sufing. Ha? Ay, no siyak ti mapunuan. Awan serserbi ti amin nagiti ginatgatang na akaws na. Sardinas mati si ta, isang. Wen, Ay. Apay nga, isang. Di ko man naimas asidaan at tilinutaw. agsapol ka iti naimas asidaan? Ngam awan mo't ititid mo a kwarta kanyak? Adaya kwarta nga ititid mo kanyak? Igat-gatang mo mo't iti agkakangina akawus mo ti kwartam. Ita, agsapol ka iti naimas asidaam? Di mo man pagsisikuran dagiti batbadaw isang. Mala, mangan kan, taagsidakan to iti naimas no rabi eh. Talaga, isang? Wen, siya kung ti makam mo. Uray di kan mangtag iti kwarta nga igatang ko.
Pagsidaan ka iti naimas. Ay, ayaws. Ay na, naganasin no kasta ba kay? Ano sa mon deta sardinas? Sana balita agsida ka iti naimas inton rabi eh. Ay na, nagmayatain. Ay na, uray may sa ti asawa na muna tagrimidaw. Nakadasaran dagiti sidaan, Tito Lakay. Ayaws, mabisina ka talagaan bakit? Ang nagadumot din dagito'y nakaluban? Talo a klase ti putahi dagita. Agbusog ka amangan. Ay, uwin man bakit? Ay, naggana sinjaw. Ay, lukat ako nakastoy. Aha! Oh, apay? Anya dagito asidain? Saan mo takarnay? Anya putahi dagito ngay? Bulalo a sapatos, pansit a badbado, ken igado a jacket. Anya? Kaya't mo asawan? Linutom dagiti kawiskaw isang. Total, awan mo't ititid mo kanyak apaggatang ko iti naimas asidaon. O, di daytan ti sidaam. Oh no! Oh no! Ay, sana mabalain bakit? Oh, anya pa'y lang ter aramidam. Mangan kan ah. Uy! Awanan dagiti usarkaw! Awanan! Gunggunam, dayta ti maganap ti para mag-akaskan ka. Anya? Ipangpangrunam ti taraon, saan ket adagiti pagparamag mo, Tito? Ay, agbaliw ka siguro itan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Siyak ni Rambo, ading seksay. Anya mo't limatay dayaw anagan mo. Siyak ni Lorna, Manong Rambo. Ay, kursunada ka, ading Lorna. Sagmamano ka. Nanakanaang, Manong Rambo. No ipanak iti motel, kadda ba si Charles, no? Ay, nungay ipankalaang iti igid-igid. Tapno makatipidak, ading Lorna. Yak kaya't no iti igid-igid lang, Manong Rambo. At damit nalaka ang motel. Short time, mabalay. Mabaliin, Manong Rambo. Ay, umay ka nga ruden, ading Lorna. Siya kundi makaamukin ka, itaarabi eh. Ay. Naggapwam abigbig at rambaw. Napanak man nagsapul iti sayote, pare Esteban. Anya, nagsapulam nga iti sayo ti paray. Ija sentraw, pare Esteban. Kahit, nakadimula na sa pulam a sayote. Ay kaada, pare Esteban. Kapuraws a sayote. Ay, bawa mo makita nga imit mo a sayote. Ay, imbati ka unjay sayote iti igit ti kalsada, paray. Na, apay nga imbatim ginatang mau paray. Ay ka, imbatik ata kilabanag tao, pare Esteban. Anya, ay, di ka mawawatan, pare Rambo. Anya nga minday ta sayutay. Sayote asiitan, pare Esteban. Anya. Nay, kasla na puyatan ka, Rambo Lakay. Kasla na laes nga ikanday tamatam, naglabaga. Ay ikwa. Ijak ngamin makaturog idirabi Flora Bakit. Iso ang nagtugtugawak ang nagpatpatnag di ta terasa ti balay. Anya, Kiwen, di mo nadlaw ti iruruar kao, tanarnekan kay ti turawg. Kasla agburburag a bulkan ti panagurok mao. nalabas ka mga agsasaw, Rambo. Kunamlansaan ka nga agururok a maturaw. Uray la agresires dagiti ngipon mo a maturaw. Kas kala agkarkarum kum itinaata a maais. Ay niya lakit din ayan ni bakit. Ibaga na pa'y lamot ti kasjay. Talaga magtrambaw. Ay, mabiit man lang. Apa Flora Bakit. Anya day tanalabaga di tatungod mo.
Ikwa, awan da ito'y bakit. Nasagit ko nga ben, jay si iti damurtes, iso alim mabagat itengad ka. Sigurado ka, Rambaw. Wen bakit. Basol jay si iti damurtes da itaw. Iso adi mulatan ikaskaso. Ay, maturog ta na, Flora, bakit? Rabeen. Yakpay agtuglap. Ay, na, umay kan abakit. Umuna ka nga ruden a maturog, ta sa anak pa'y ngagtuglap. Ay, sus, umay ka kidain, bakit? Aha, di nakman pilitin a maturog, ta sa anak pa'y mat a makaturturog. Ay, kwa, iluten ka, tapno daras ka makaturog, bakit? Ay, manja. Ay, anya tinasakit ken ka, Flora, bakit? Bukaw, saka, ima, uno, pataw. Ha! Sumardeng ka man di Rambaw. Awan tinasakit kanya. Uno nasakit ti ulaw. Ay, nalaingak nga agilot, bakit? Ay, sige man nga rod Rambaw. Daytoy laangan ulok ti ilutam. Ala, agplastar ka, bakit? Iluto ko, tinasakit nga ulaw. Panampari Rambaw. Mura ka pa'y laki rabrabe ay. Mapanak manen agsapol iti sayutay, pare Esteban. Apay arabe iti panagsapol mo iti sayute. Ay, una, tanapres-pres ko ti sayute, iti rabe pare Esteban. Agayaw mo ti banglo ti sayute, iti rabe Anya, nabanglo ay ati sayute paray. Ay, kinabanglo abaray. Nang runa, no kadigdigos na. ay. Kasla masirok konti kaya mo asawang pare Rambaw. Anya nga raw ti kayat mo asawan, Mapan kagsapol, itinasapinan asayutay. May, tumpak, paray. Ay, isurod nak mambaparay. Ada kwartam? Mada, Manaw. nasurok a kwarta. Jay agpaiso at ibagam. Manuti kwartam dita paray. Sa nga ributin ta dito'y bulsak. Mabalinan pare Esteban. Nalakalaang mo ti sayo ti ijay igigit ka. Urayan na ang round, tayo nakagpulis. Nay, pare Esteban, nagato asayo ti. Agkakaiwarada, nay. Huwag nga gipaiso paray. Naka-miniskirt da amay. Nagganas tiyaw. Agpili kan, tadan na pilik paray. Ay asino tinapiling paray? Dita ne. Dita umas asidag asayo tay. Ay, nagsiksi magnakin. Opaw, nagaswas na itigurong nam. Ay, Manong Rambo. Dating gawi. Uwan, ading Lorna. Dating gaway. Asino mat ngay dayti ka doon, Manong Rambo. Alalay mo. Ay. Isa nakaalalay adheng. Nagsapsapulak met iti sayute. Ay, stay, babae ko na kuma. Agpili kalatan kadagiti kakaduwang, Manong. Nakatakder dalaan dita igit ti kalsada. Kartingam di agpili, pare Esteban. Nagbayag ka. Kwa, anda nalukmag a babae. Nalukmag ka diti kayat mo, Manong. Ay, wain adeng. Jay nalukmag ti type kaw. Adaang nataanganan, Manong. Dayjay man, Ay, mapalinain. Kaya't ko na ita, basta nalukmag. Ay, anya pa'y lati aramidam ngay, pare Esteban. Asit gamo di nalukmag. Tamapantayaw ijay bulan. Nay, nakatugaw kamot dito'y abay kaw, lakay. Kariring ko bakit? Bimangon ako na, tamapanak agkapay. Maturog tapay. Nasakitan tibukot ka anak kaida. Maktanganak bakit? Ay, makamu ka nga raw, lakay. Kaya't ko pa'y ti maturag. Ay, sus.
Di na nadlaw akasang sangpet ko gayam dito'y balay. Mapanak ijay salas amaturog. Diyak kaya't ti makikaida iti bakit nga agat dangaw. Payakas na ti panangkitam kanyak muklaw. Uray mo pagsabatan day ta nagpusko la kiday-kiday ba? At the chicks mo niya, tatang. Ha? Ay napakpakawan muklaw. Apay ko mga aramidag day ta. Dakos day ta nga aramid. Anya laki din ni tatang. Aglibak pa'y laeng. Ammo ka. Ne, anya ti amaw muklaw. Adda nang ibaga kanyak nga da sayo team, tatang. Anya? Ay, ti sinalbagan na pare Esteban. Sismoso alaklakayan. Apay nga isuksukat mo iti sayo ni nanang, tatang. Ay, jak mo ti suksukat ni nanang mau muklaw. Naynayunak laeng. Di ka nagpilosopo, tatang. Inton kwan, mabisto na kayaw ni nanang. Aha, mabisto ak ano ibaga muklaw. Hay, balaagan ka. Di mo ibagbagakin ni nanang mga adda sayo, tek. Makaammo kayaw, tatang. Laklakayan kayo. Nga magaramid kayo pa'y langit, ikalukwan. Kasanumit nga men. Ituloy mo, tikayan mo nga ibaga, tatang. Kasanumit nga men. Agat dangaw ti payod ni nanang mau. Anya laki din ni tatang. Inyaring na pa yan itinabangsit nga insekto ni nanang. Kaya talaga man muklo anak ka. Inaldaw mo't nga digdigos ni nanang. Wen, inaldaw nga digdigaws. Ngem di na matsuksukatan di pantina. Anya? Nagampap! Hey, sinalbag ka pare Esteban. Nay, apay, anyat basol ko kan kaparay. Chismoso ka alaklakayan. Apay nga imbagam kinimuklo nga adda babae. Kwa pasensya, nalipatak. Anya tinalipatam? Nalipatak apotot mo gayam ni Muklaw. Ni ay. Ay, ko na no sa bale ataw, di kasarsaritak. Ni magayam muklo apotot mo, tinangibagak nga adda sa yutem. Kwa pare, madandanaganak. Manyati pagdanagam mait. Kasanaw no ipulong na kini Flora ti aramid ka. Nalakalang ti solusyon na day ta pare rambaw. Anya? Huwag kang aamin. Ha? Apay aklunam nga raw nga da babaeng paray. Ay kisaan Bakit ako aamin? Ha? Ay mayat day taan na panunot mo paray. Adamit gayang panunot mo. Rule number 1 dagiti babae raw. Uraan niya ti mapaspasama. Di mo aklunan nga da babaem. No awan ebidensya, awan mo't krimen. Day tatitandaan ang parirambaw. Ay, kayat mo ti kwarta ba kahit? Ay, kayat ko rambulakay. Mano ti kayat mo? Na, kaslaado ti kwartam lakay. Ay, kwa. Adamot ba sayt? Iso nga ikan kamot tapno naragsak kamay, Flora, bakit? 1,000 ti kayat ka lakay. Ay, sige. Ikan ka nga rod iti 1,500. Tapno, happy ka? Wow! Nagganasan no kasta lakay. Ay ngamnay. Masapa ka maturog Tapno makainana ka. Na, apay apaturugan nak iti masapa? Ay kiwan, ajak gamin kaya't amapuyatan ka bakit. Iso amaturog ka masapa, wan? Wan lakay! Saan mo ba takakuyog kita ni Esteban Rambo? Ay. Naglukmag na ito'y babae. Kasla ka nakal tibagik tigurom na. Kasarsarita ka, Rambo. Ayan ni Esteban. Ay, kwa. Ay, sumarunoon ading ko analukmag. Adabit ginatang na. Ala, ni Manong Rambo. Awagan nakpailang mo at itinalok mo. Ay, pasensya kan ading. Ajak ngamin amutinagan mo. Yaho! Nao. Dakaon, lab! Ay, pasensya ka no medyo naladawat. Ginmatagak pa'y ngamin iti balot.
Kunak no di ka nagsuplikan niya kita, Rabi. Love. Alaki raw. Umuna kayo na iti papananyaw. Ta urayak mo ni Lorna. Luklukon na ka ni tatang, nanang. Amaw, Anya? Amuyo, alulukon na kayo ni tatang? wan, amaw. Jaklag sasaw, muklaw, anak ka. Kahit, anya nga ron ti aramidin nyo ita, nanang. No anya tar aramidin na. Isumat taramidakan kwa na. Anya? Sa bali at tao, tinakaamuak iti maday ngar aramidin ni tatangyaw, anak ka. Ha? Makita na taramidakan kwa na. Papanam lakay, nakapalas kamay. Ay ikwa. Kasangsangpet ko, Flora, bakit? Naggapuam, taapay akasangsangpet mo. Napanak man gimatang iti pandisal, bakit? Nasapa ak arimwar itay. Aya, Wen, bakit? ayan jay pandisal aginatang mo. Kat hindi suki jay lamisaan. At timpla ka man kit di iti kapita. Ay wala lakay, siya kung ti makamong agtimpla iti kapay. Anya ngay paray, mapantamanan ag sayuti no Rabi. Ay ketwen apare Esteban. Mapan ko si bugan jay sayutek. Tapno saan amalaylay. Naggadasen paray. Ay timing lang. Paturugak pa itinasapan ni Flora. Tapno nawaya ak ama kapagdakiwas. Ay, wen paray. Ay na mailiwak ka ni Labkaw. Kaya't kumanan ang makita. Ay ket dagasin ka nga ron no Rabi pare Esteban. No nanggag mo jay sa gawisiw ka. Rumwar ka dagusa. Wen, arigla daw. Ay na, parikaw pare Esteban. Anya ti parik out paray. Awan ni Lorna. Absent ka no ita paray. Mangkita ka langan iti sa bali ang babae kita. Nagado sayo tayo di taingigan. Ay kawanan Agsapulak langan iti sa bali asayutay. Sa nabalay, tado mo't pagpilyan bayat nga awan ni Lorna. Ha? Apay, pare Rambaw. Ijay babae ang nagtakder iti abay ti poste. Italang ang makitak da ita asayutay. Kabarbaraw. Kita niya pa'y later aramidem ngay. Asit gamon di nakitam asayo ti paray. Ay kiwan na pare Esteban. Kurso na dakday ta asayutay. Di kag talikod ading seksi. Sumango ka kanya. Kurso nada ka nga bain. Ala, sumango kan kanya ading seksi. Sagmamano ka. Bayadan ka itinangin. Basta mayat ka itikayat ko ang mapasama. Agmutil ta. Agmutil tarupam. Anay ko. Flora ba ka? Wan! Ay, Siyak nga raw drambaw. Di nak nailasin adagaws. Gaputan na kapang limlimo ak. Nagpuskol pa iti make-up ko. Anya ti aramidam dito, Flora. No agsapsapul ka iti sayutay. Agsapsapulak mag iti tarong. Anya? Tiamam nga takadyak amo tar aramidam. Sayuti gayam ti kayat mo Ikwa. Pues! Agsapulak mag iti tarong tapno patas talaang rambaw. Saan? Ay, di mo aramidin day tabakit. Diyak kayat. Madi kayat kumat nga raw dagsapul iti tarong. Balon-balos lang rambaw. Flora, bakit pa nga asem? Di mo aramidin day ta. Pakawanan na kaon. Diya ko nagsapul iti sa'yo. Promise, bakit? Anya? Wan, bakit? Pakawanan na kaon. Di ka kumagsapul iti tarong tadakas na ita. Amatlagayam nga ibagati dakas, sinalbag ka naglakayan. Bakit?
agawid tan bagay. Agbalbaliw akaon. Ijak kayatan, dagita sayutay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ditoy drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.